a musiɗɗo fenande nde ñappay kono nde siyay ne meeɗi o andintinde fenande nden ko lorra tun nde wawata addude hari ɓe sikkini peuple guiné on général Amara Camara e président Mamadi Doumbouya no mardi probléme kono o photo ɗo holli si seede ala hakkil no ñaawa ko andingol tun guinéɓe ɓen rene e penale blogueur ɓe wonirɓe ɓen ka opposition surtout o wiyeteɗo Damaro par ce que fi yon ɗum tagaɗo si fenay yo fenude bukkol hara si on tigui wawata rondade dasay ko andingol jama on général Amara Camara il est tranquille watta on yejjutu ko kanko woni ministre secrétaire à la présidence namo kala jonnete ɗum kala jonnare ɗum andu on ko bras droit président de la république on son excellence général Mamadi Doumbouya problème fus ala joni on wowli fi 8 millions de dollars fus yaltade on feni kala ko wolɗon ɗo fus yaltade ko andingol jama guiné on fenande ko opposition on jogui kon wawata wallude leydi ndin ko menen jogui gonga kan wonde gonga kan yewta on kadi fi on faamu ko honɗum woni e nder gonga kan ara général Amara Camara fus o hula o bonna o wujja reedu makko taƴa ko andi gollon opposition o ronki ko wola ko ɗum ɓeyata e pular mo ronki ko wola wiyayna e mum no ñowra haray jama on fof yo andu CNRD hiɓe woni kaɓe woni probléme ala kon woni ko fewndi ko fi on nouvelle constitution fi le 21 septembre ko ɗon jama on doit focalisade mi andintinna kadi waru hoore accali ko wara ɗen acca ɗaɓɓitede kala yaltuɗo wi ko manifestation bambata on tigui puccinte puccenore nangue kadi sokoye ha on tigui lande ko honɗum woni pirude ay leydi men ndin ko toriɗen ko ɓuttu e pottal fenande nden toujours nde yaay ha kono gonga ka nangayde ko ɗum waɗi min ni on watta on tewtu ka nanɗo wo terte haala wowo général Amara Camara ko wola kon fof o yimo ka pale ka woy ko kanko e président Mamadi Doumbouya ni ka nangaɗo no wardani woɓɓe no wiya yeeso ngon no ɓuuti noppi ɗin no ƴawri ko hande go yiɗo général Amara Camara ko waɗa ko fuli ko par ce que on andamu terte penale ko guinéɓe noon jentotoɓe ko feno ton kon par ce que no welaɓe ɓen kadi hino andi ko fenande woni ɗon donc aray ko andi gollon koɓe yewti kon fi Amara Camara fof ko fenande yahama miniére tawama hay suudu wala ton ala hay nokku ka liɓa président Mamadi Doumbouya o yahay visite d'amitié o yahay ka yimɓe o yahay hayamo wawma yawde hiwroyoma président Mamadi Doumbouya ala complexe o ɓattoto guinéɓe ɓe donc aray ko andi gollon accire ni fena fewna on haray ko andi gollon fi général Amara Camara on y a pas flou dedans ɓe ina ɗo dareni waɗirini ɗum fof ko penale ɗiɗon andi miɗo andi on fenay woni donc aray ko ɗum falno anditinde musidɗo on mbiɗa darude vive président Mamadi Doumbouya wassalam.